दिलीप बाब आज तुमची मिटींग जाली असेंब्ली सेशन येवपाचें आसा बजेट प्रेझेंट जाल्लें सो कितें डिस्कशन जालें सगळे ऑपोजिशन MLAs वांगडा आसले आमचे जे सेशन 6 मार्चाक सुरवात जावपा पयले सुवातेर वी कंडेम दीस एक्ट डन बाय द गव्हर्मेंट ऑफ ब्रिंगिंग सच अ शॉर्ट सेशन 14 दिसाचे बजेट सेशन मिनिमम 15 डेज आसपाक जाय आनी आमी सगळे ऑपोजिशनान जेन्ना BAC लास्ट टायम जाल्ली त्या वेळार आमकां अश्युरन्स दिल्लें की मिनिमम 25 वर्किंग डेज सेशन विल बी टेकन खूंय ना खूंय चयल्यार हो सरकार कित्याक भियेता प्रश्न निर्माण जाता आनीक टुडे वेन ऑल द 7 MLAs वी स्पोक ऑन वेरियस issues of concerning our environment, issues concerning unemployment, crisis in the health sector, crisis in the law and order situation, crimes, murders, Madhai. All these were discussed. More importantly, आमकां म्हाका दिसता सगळ्या आमदारांक Justice Ferdin Rebello has sent a written charter. And definitely strategically all of us will make sure that whatever needs to be done in the interest of Goa and Goans as opposition MLAs, it is our duty. We will take this opportunity. But pois suwater speakeran amka opportunity diwpa jay, session lamb jawpak jay. All of us have personally signed a letter to be written to the speaker. Anik also we are going to meet the Honorable Governor. We are going to take an appointment, meet the Honorable Governor to make sure that he tells he's the jenna आज तेका अधिकार हा आनीक अधिकार जेन्ना हा या प्रमोद सावंत सरकाराक सांगपाक दोतोर प्रमोद सावंताक की म्हाका दिसता सेशन बजेट सेशन पयले सुवातेर आमचे मदें डावटूय जाता वेदर हे 14 दीस जातले काय कितें होय प्रश्न निर्माण जाता सो स्ट्रॅटेजिकली वी हॅव ऑल डिसायडेड that whatever our views pertaining to the way what is happening in the state of Goa, unitedly it is our duty that keeping our political parties might have different ideas, but we feel as legislators what is important in the interest of the state to make sure that within ourselves एक जेन्ना आमी एकठांय जाता तेन्ना गोंयकारां पासत जातले आनी जे प्रश्न आनी जे मुद्दे आज गोंयकारां पासत हे रेज करपाक जाय स्ट्रॅटेजिकली विथ द लिमिटेड एव्हेन्यू लिमिटेड जे आमकां कॉलिंग अटेन्शन जावं दुसरे जे मिडियम मेळटा थ्रू प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्युशन बिल्स नीड टू बी पास टेकिंग एव्हरीवन इन टेकिंग पीपल्स व्यू इन द कॉर्नर वी विल रेज दिस इश्यू आमी आयकलें की स्पिकर आसा स्पिकरान हालींच एक मिटींग अटेंड केल्ली थंय तांच्यांनी रेझोल्युशन घेतलां खंय मिनिमम 30 दिसाचें सेशन हे वर्साक जावपाक जाय म्हणून ना स्पिकरान सेशन 30 दिसा जावपाक जाय म्हणजे जायते स्पीकर एकठांय थिंगा व्यू हा हिंगा सरकार चित्ता एक दिसा पासून जातली काय कितें इतलो म्हाका दिसता आमकां एक डावट आहा टू यूज वेरियस मिडियम्स देर आर इलेक्शन्स दॅट आर कमिंग एनीवेज इट इज आवर रायट टू हॅव अ लॉंगर सेशन वेन यू टॉक अबाउट द बजेट सेशन अरे 11 मिनिस्टर आसल्यान म्हणजे एक्झाम्पल मुखेलमंत्री कितले पोर्टफोलियो आहेत ताणें गोल्डन जुबली केल्ली इतले पोर्टफोलियो म्हणजे एक डिमांडाचेर 2 मिनटां उलोवप ऑपोजिशनान एक मिनिस्टर आले हे डिमांडाचे अँड बेसिकली 14 डेज इफ यू हॅव 3 डेज बेसिकली फॉर बजेट डिस्कशन प्लस आमगे प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्युशन डे टेक्निकली शूड बी प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्युशन डे बट तेमी दे टेक बजेट डिस्कशन ऑन डिमांड्स एज वेल ऑन द फ्रायडे एज वेल सो हे हुंय ना हुंय म्हाका दिसता पयले सुवातेर जेन्ना बजेट सेशन जातलें ऑन फ्रायडे जेन्ना पयले 6 मार्च द फर्स्ट डे वेदर प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्युशन विल बी टेकन ऑर नो दिस इज आवर रायट ऑफ एन MLA सो आफ्टर बजेट सेशन इज गोइंग टू शट नो मोर प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्युशन होय प्रश्न म्हाका दिसता निर्माण जाता सो वी रिक्वेस्ट द ऑनरेबल स्पीकर इज द कस्टोडियन ऑफ द हाऊस इट इज हीज ड्युटी टू प्रोटेक्ट द ऑपोजिशन एंड द रुलिंग इट कॅनॉट बी वन सायडेड आमकां लास्ट टायमूय वन सायडेड दिसलें तर आमी स्पिकराक सांगता जे प्रश्न STचे OBCचे
गोंयान जे प्रश्न important high we want to raise, we require the number of days, time should not be curtailed. So we have written a letter to him and we will also write a letter to the government.